بس أفهم بونشي ببي أبنا دواج بو أموالو داخل هنا كي تصورة دار شخوا قال لك إنه جدر باري عرض هجي درت كفن مثلا چمانی قیمانی ناو نتوی هنه دا آلیه وی هرمی دا باکور سوریای بگشتی چما او پاس آلی کاریش بو باکور سوریای نینا چمانی اف عرض هجد ویده میده مثلا چه بو باندورا که ام بیجین جغرافیه بلکی ام نکاری بینوی باش تحلیل بکن لی آلیه که ویه دیتر هیا وکی روزنامه‌وان دا عرض هجد مصاده ام چاوا کاری بین پارستان افا بکن جین افته باجر باندور بوی حساب بکن حتی آنها 15 جسدی yani 20 جسدی خربنا هاتنه ki karazetteki şeyde ben burunlu kare kıyas beki ki zeyletir eşya ki ne eşya fakat de yani burada harabibin eğer bu fikri Bakure Kürdistan'ı belki jedi diroka nurobayeli karazetteki bu şekil mezin ne gittiye evci Giraniya ve revşe belki zeyletir karbe tarih beki ev mıntıkayı ku arthejle çebiye لسر خط فاي أمدبيجن خط أمدبيجن يجشتي هم طبقة عربي هي طبقة أناطوليا هي النوابر ده مش داندني وحتى 25 ساعات جدار باس من هذول 6 ساعات أجي هذي زي باندور اللي في أنطاكيا إسكندرنا أو إسكندرم بجارتنا داويده كدست جهة partiya bejin Kemalista. Mesela evden hani hatta İskender'in dama derbasıdır bu ticaret ticaretin nükerinci o hecmartin nükeren bu bejin evler ne evay. Ya diğer güzel nasgırın ne? Sedemet işleri kulin kırmeli bu rast kahandına millette bu ceveki fort ağlatır. Bu bir persi ve şokriye. Gel o bu afne cindresi artece çiğ. Em gerek çava nizmi. Ev der her mekid bin dağır keriye dine erev. Belki seyri bey va kesen kudu bin hırbaya damanı belki malbatı çeten edecek. Ana pırs tıvırda ev. Gel o dama em bir arhej bigrin dest. Em çavaniz bin ve projname gel. Em âli siyasi derken peş yani em âli insani derken peş.